الدەستپێکا بولتانێز دەخوازم باڵا بشینمە سەر نوچەیەکێ لە زەوژی ئەڤروکە سەرۆکی بارزانی و مەزلوم عەبدی جڤیانە. ئەڤ جڤینە ئەڤروکە لەسەر زانیاریە هوشیار زێباری گەشتیە ڕووداوێ. جڤینە ئەڤروکە لە هەولێرێ دەناوبەرە سەرۆک مەسعود بارزانی و فەرماندەیە هێزên سووریا دموکراتیک هەسەدێ لە باکوورە ڕۆژهەڵاتە سووریێ چێبوویە. li goriya ku hatiye ragihandin ev civîneya ku hatiye encamdan di navbera serokî Barzanî û Mezlûm Ebdî da destkefteka giring e bû hêzkirina Krêziya Kurd û Pêgeha Kurdan li hember destsalatdarên nû yên li Sûriyê û Dîmeşqê. Bû veguhestineke siyasî ya aram weke ku di nava twîta hişyar zêbarî da hatiye nivîsîn spas bû hevmî hevpeyman û dûstên me. Ev twîta hişyar zêbariye li tura yan jî platforma medyayî ya Xê belav kiriye gotiye îro civîna di navbera Serok Mes'ud Barzanî û fermandeyê hêzên Sûriya Demokratîk li Bakurê Rojhilatê Sûriya li Hewlêrê destkefteke giring e bû hêzkirina Krêziya Kurdan û Pêgeha Kurdî li beramber destsalatdara nû ya Sûriye li Dîmeşqê bû veguhestineke siyasî ya aram. Spas bû hemî hevpeyman û dûstên me. Anku li ser evê twîtê be Evruke Mezlûm Ebdî û Serok Barzanî civiyane.